Impact Howling ta ay Momoka Salam na mayam butaram na okshari. Ngasi khana jagadoriba topic asi somatoform disorder haiba sigi matang dani hirama sigi matang da khogi studio da linksin biduna laibiriba expert asina KS Dr. KS Robindro Singh, Mental Health Specialist, District Hospital, Chandel ni Dr. Hanwa Tataram Oxari. Hanwa the Doctor, somatoform disorder hairibase, Sigi Matanga, Hibio. Mayamna Psychiatry, Hairiba, Medical Science. Nakalamada Hairaga, Mental Health, Hairiba Medical Science. Sigi Manung Shanba Anaba Singi Marata Mui Begi Wakalda Haurakba Nungaitaba China Call Akoina Stress, Strain, Natragana, Distress, Natragana Conflict Hairiba Mayam Si Masina Akoigi Haksangi Oiba Body symptom Oina Pitoraba Wakal Soiba Nataba Seran Turan Ngang Banataba Aduna Mayam gamanadaba behavior mulak panatavida body gi tongan bajaga singda body gi physically oiba ana yeki symptom oina pirak bagi mawong ase akoina somatoform disorder hairaga khangnai asumaina wakhal gi oiba nungai daba pain daba distress mayam asina physical symptom da konthorak babu somatization tawre haina lawnai somatization tawragadi body da kariguma symptom khradi pire Piriba symptoms sina pain oina akoigi naba thinba yekba ngauba punamaksi tongan mamong da pirak piyai adubu symptoms si khara hekta pire haidana akoina somatoform disorder na narbra haibadudi natri maramdi somatoform disorder sina nare hairagadi hairiba nungaitaba symptom body da pirakpa mayam se masina almost nungti gi asum nungaitaba se pirakpa Madugi nungaitaba mayam do aina laying nabo honaningagba laying nabo honarikpaga loina na aina aigi nungaitaba se sum phalaktabadagi kari no oribaja no masibu karamai tawraga phagaja no haibagi masigi wakal pareng asimu ai phaningbadagi haibatare ko masida ai si kari na nari no haibasi mana laying naba matang honarakpasida matam kuina phabangamakdaba aduna apien basu nairekta bahai batare adu anabasine maram boidana magi misak adugi nupa oi biyai nupi oi biyai magi nomugi daily activities mana sujan nomjaga thabak aduga magi occupational activities mana service tawragadi natraga sinpham am pairagadi sinpham adu suma satpa tawanga maktaba aduga magi personal life da ko magi koi social activity me am yauri kumai harau chatpa machama si function tawba kero lekai lighting khoram chatpa siguma maya magi social activity me am se sum yaw bangam salaktaba ana basine mabu nomuning magi sanai neraga yamna wahalak phiba mamada la agadi aduguma misak adu akoi somatoform disorder na nari haine lawgani hairiba somatoform disorder na na base taseng badi ekoi angang da su yamna thoi se angang sahi manga taruki tare ni pangi angang singna koina school da chatlu haibada mana saning daba dagi kumai yeng ba chaki haibada koina chatlan daba matamda angang sigi nungai daba pien daba magi psychological distress mayam do ma baba ipuk na re haina thro olag hekta olag kapasu yai ba natraga ima ikok yam si hair pasu yai ba saibe kanin tawram daba angang do sisu ma somatization tawri bane ba adugu angang da de ayam bana magi ngasai ain haijeri ba occupational personal social sigi activities mayam se functional mayam se kai hai se masidi angang dadi kaya thokte aduna masida koi adolescent dagi na ahal ma oirba asigu mama pung pharba mi dadi hai be activity mayam se kai than bangam me adu hai ba somatoform disorder hai na khangnari ba se akoina chawrang na masida maru oiba layong makhal manga khaktang ai koina naina be yai mayam gi koi ngai na bagi da makta ahan ba layong si akoina somatization disorder haine kawi ani suba layong sina somatoform pain disorder hairaga khangnai ahum suba sina conversion disorder hairaga khangnai mari suba sina hypochondriasis hairaga khangnai manga suba sina akoi body dysmorphic disorder hairaga khangnai adu ihal hambada koina somatization disorder haise masi kaino kidang panjage somatization disorder dadi Masi ayambana nupina masagi sahi kuntra sudringi ki mangmang dagi na basi yamna hogali
नुपागा नुपीगा नुपीदा नाबना चांग याम हेली नुपीना सरुक अनि नाबा मतमदा नुपाना सरुक अमगुम्बा फबातना नाय अदु हाइरिबा सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर ना नाबगी सिम्टम सिदी अकोई मल्टीपल सिम्टम नि को मल्टीपल सिम्टम नि मसिददी मल्टीपल सिम्टम सिगी मनुंगदा पेन एक चिकप नाबा हाइबा सिम्टम मरी एम यावे चिकप नाबा सिम्टम मरी से हक्सांगी एनी जगह अमदा हेक्ते ओइबी याय कोकते ओइबी याय अदगी सरुदे ओइबी याय पुकते ओइबी याय थबाकते ओइबी याय रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ते ओइबी याय यूरिनरी ट्रैक्ट इसिंग मरीगी ट्रैक्ट ओइबसु याय एनी मयाम सिदगी माना ऐसी याम सी नत्रगा याम नाइने हाइरिबा जगह सिदा अदुम नारेने हाइदना माना हाइरि जगह से पेन मरी में सोइदनी यावगनी अदुगा अनी सुबदना अखोइगी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सिम्टम हाय हाइदि अखोइ चखाउदगिना थिबोंग थिरिनगी लाइन से सिदैदा सिदादि पेन नते हाइरिबा लंबी सिदा माना नुंगाइतबा खरा यावगनेबा कोदमोइन ऐ चाक चानिंगबा फाउदी पुक इथंग थंगली ओनिंगदा लई को डायरिया तवी सिदी अनाबम त नतेबा अदु ngasai पेन दुगा लोइना हाइरिबा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की सिम्टम अनि में यावरनी अदुगा अतोप सिम्टम अमना अखोइना रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की हाइबदी सेक्सुअल एक्टिविटी से मसिगी लाइन सिदा पेन नते को सिसु नुंगाइतबा नुपी ओरगना आई मेनसी चांग नाइदे नत्रगना याम लाक्ते नत्रगा मेनसी याम सटमनग्रे हाइबगुम्बा नत्रगना नुपागा नुपीगा लेनबा मतमदा हक्सांग सि का हेना नाइ हाइबगुम्बा नुपा ओरगना अखोइगी मागी कया सेक्सुअल लाइन की अपाम से पोक्तबा अदगी खोइना प्रीमेचुर इजाकुलेशन तौबा डिलेड इजाकुलेशन तौबा इरेक्टाइल डिसफंक्शन ओइबा सिगुम्बा सिदगी मागी प्रॉब्लम मा सोइदनी यावरकनी अदुगा अतोपा अकोनबा प्रॉब्लम अमना अखोइगी यूरिनरी ट्रैक्ट से मसिदा सिसु नाबा नतेको इसिंग चटबदा नुंगाइतबा सारी सारी लाउबा आइदी एबनॉर्मल ओइबा खर खितंग यावगनीबा सुमाइ तौदना पुन्ना सिम्टम निपान से पुनसलगा नारकपा नारकपसिना मीना प्रेजेंट तौबा मतमददी कमाइ तौगेदा पुक्ते याम नारिबा मिसक्तुना माना चखाउगी नत्रगा नुंग लैबगी अदुमाइना मासे पुक्सिदा हंजल हंजल नादना लैरबनिना आइसिबु करिना नारबजानो हाइदना माना खल्लिसे आइसि साइकियाट्री की अनाबनिना माना खनबा ngamjadiba करिगिनो हाइबु मागी से सोरो लोन बनते साइकियाट्री की मयांग मानदब मोंगदु तौब नते सुमनगी पुक्ता नाबनी अदुना मासे सर्जरी दा मेडिसिन दा मागी अनाबसे थीनबा तानरुगनी डॉक्टर दा हंगगा डॉक्टर ना तौबु याब इन्वेस्टिगेशन तौरकनी कोन मुक चटकनी करिमता लैति अमु हाइरकनी देन सोंदा कोक्सी पोरगना ईएनटी की डॉक्टर दा मुक चटकनी थबाक नाबो रगना अखोइगी सीएस की डॉक्टर चकनी को गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम दगी थोल पोरगना गायनी नो ता तानरुगनी असुमाइ तौदना मान सटकदबा डॉक्टर से मसिंग कया या मदम नुयो अदु तौरुबो खुदिंग येंगबो खुदिंगी मागी इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी येंग खुदिंगी नंग सि थोइदोप लैति नि हाइगे अदु थोइदोप लैति हारगा मीदुना हराउगेरा हाइबदी हराउरोयबा कगिनो मादी खांगमदबा सिम्टम मयामदुना नुमित खुदिंगी मांगोंदा तौरगा लैरबनिना मदुना कुइसल्लाबनिना आइना हाइरिदुनि ngasai mamangda pangiba मागी योमगी एक्टिविटी दा काइसलै मागी ऑफिस चटपा ngamjalaktre को अदुना मागी समाजी थबक यावबा ngamjalaktre हक्सांग सोंदरए अदुना आइसिबु करिना नारबजानो मोइना लैति हाइ डॉक्टर सिबु हाइद्रबा जाला नत्रगा कदाइदा चलगा इसी कनादे येंगा फनी मणिपुर की मपानदा लौ इंगोरी वलगा ससिरा हाइदना असुमाइना जा जा से खल्ले नुंगाइबा ngamdrabaniना मसा नुंगाइबा ngamdrabaniना वाखनसु नुंगाइबा ngamdai हक्सांग नुंगाइतबगी चाइना खोलमने वाखन नुंगाइतबगी चाइना खोलमने अनि सि पुंजलगा हेन अवाब पीरगा मीसे मपुनसे से क्वालिटी ऑफ लाइफ हाइबा तारे मागी पुनसिगी नुंगाइबगी क्वालिटी ऑफ लाइफ सि इफंग फंगदना मतम कुइना लेलकपा अदुगुमा मखलगी अनाबनी सोमाटाइजेशन डिसऑर्डर हाइसिना अजुगा साइकेट्रिक प्रॉब्लम हाय कांदा को डॉक्टर मैम खन्नरी से अदुम एबनॉर्मल ओइबसे सी ओइना खन्नैबा सी मतंग से हाइफि मोमोका ना हंगिबा क्वेश्चन सी याम फजै को याम सुम्मी असुकी मतिक सुम्मी मदुदी नोई अखोइ सी सही कया आमा हौदना इखोइगी ममांगदा कया आमा लैग्रबा साइंटिस्ट कया ओजा कया पॉलिटिशियन कया मसी साइकियाट्री की प्रॉब्लम हाइरगा पुना मगना ngasi फाउद खनरिसी गाउना फैना नाबा वाखल चोइबा मयामगा मिमानदबा लंबी सोरोक्ता फिजेट फिगाइ सेलगा अता तु खुलगा चाबा कांबु असी कक्तबु साइकियाट्री की अनाबनी हाइना ngasi फाउद लौनबगी चांग असे असुकी मतिक वागी अदु अखोइगी मणिपुर दे येंगगसु चप मानै अदुबु मस्वाइ सिदैदा मसिगी खुरबा मियेंगसे मसी मदी यामना लाली हाइबसे ngasi aina tanja charing aiste mayami mafamda sengdoksage साइकियाट्री हाइबसे पुकनिंग अमसुंग वाखलगी मरमदा नैनबनी पुकनिंग वाखल चोइरगा नाबा ngaktabu साइकियाट्री की अनाबा नत्ति पुकनिंग वाखल चोइदबिदा
masagi wakal nungai taba charang na ba tumba yadaba chamba yadaba tongan ba psychiatry gi hora phamoi ba mioi kaya ama leiri ngasagi ngauraga naba kangbu sidi mayam ga mimana de haibase auba khuding mang hekda khangi yam laina khangi adu ngasagi makhoi asibo ikoina psychosis haiba ningthol asi tholeba adu makhoi da uriba tawriba symptom sing se masidi angang macha amana uraga su mayam ga mimandra dabani yam laina khangba ngami adu amarom da ngaudana naba mayam ama legi haibase masimadi normal oina leijaba mi ngaktani normal oina chaba thakpa tumba setpa samaji thabak ingang khuding mak simana yauzariba ngaktani tawbadabu magi wakhal duda magi masada mana control tawjaba ngamjadaba pakhatpa oiba yai thukatpa oiba yai hainingdaba oiba yai harauningdaba oiba yai tumba yandaba oiba yai asugumba problem khara mana mayok na zadana madugi treatment tawnaba hotnajabani aduna asigumba makhangi ngaudana naba masada di nungaitaba thokpa wakhalgi laina se masina saruk yamna heli angaubadagidi adubu praja pumbana psychiatry gi manakta chatkhiba mi pum khuding mapu ngaugera ngaurera ana angaubo oina ubikibasina psychiatry gi manakta layeng balakbada ikai halli makhoi ngaure haidana mayang marakta wari sanarakpa samaj gi marakta yaurakpa matamda mana ngangbadi jugo sadabani psychiatry gi daksari mi mana haisi lobu yadabani haina mi se amuksu hanthana muk yengbagi inthokpi bagi chanabi amagasu amuk lei masina maram oidana ngasagi anxiety na nariba depression na nazariba angaubisu nataba misingdo adusu mayamna aibu angaubi haina ugragani haibagi mangonda ikaijaba masu phawi aduna maning tamba ngamjati adubu ngasi mayam punamakta aina haijari se aikoi gi haksang da leiriba apomba khudingba cancer natti biamasu yaningbra apomba khudingba cancer natte ba ko kharana nai chai kharana chade kharana yairongni kharana uringni adumai tawdana psychiatry gi manakta psychiatry gi doctor da chaliba anaba khudingmak se angauba na ngakta nate angauba ngakta oina ubiganu hana khalamba wakhal adumaina khallagasu ngasi dagi di aikoi gi wafam si tabiraga bayam gi wakhalon su hongdok piu ngaudaba mayam ama lei pukning wakhal hek nungai taba matamda psychiatry gi manakta ningtamna chatpiu tanabiu nganna yengthok piu wafam se ina mayam da thamjage aduba sir sigi disorder se sahi matang se age group se sisu haibiu ayamba age group se akoina angang pikta pi ingai sahi taraga makhasi kaya nabi ko adu khara chauraba particularly akoina below 30 years hai sahi kunthra gi mamang da hawi hai ba ko ayamba na sahi taraga nipan dagina kun manga phawgi thak sida ayamba na di hawi ko ayamba na hawi aduna masina laisaringai dei natraga pakhang oiringai dagi horak pasina hayeng sum chatharak baduna yum palaba matamda problem si hena chauthoi maramdi magi ngasagi aina haijagi ba somatization disorder da magi haksang da naba yekpa thinba mayam ama leiriba se masi sina kaidoge da miyumgi maw amu eragadi mana tawham thokpa mayam magi responsibility yam laeba mapuroi bagi seba nganna hogatpa mane makugi chanung lon biba adagi mo angang nu bi ausalaga adagi mai school chanana ba langba mayam se magi nongmagi kupnom da changiba activity mayam se mai ngasai masan da phawriba pain nungai taba mayam sina choktaba mayam sina mabu ngamalakti ba aduna mana treatment thina na su honarai treatment tawraga doctor masing yamna su salai investigation paisa changna tawrai adubu kana badi su phangba ngamdi hena wasalai kuina tawrabani na yumgi mina phagi su mansalai tawsan na su mansalai maune na hairaga koi suning da na haibtare ko mari mana tawrini masadi ke sunungai tabal lai ponti doctor na su ke su leiti harakpani e nung test taw matamda MRI bau lawrabani karim leiti aduna mase tawsanari na haiba wafam se khara sam lap thore ba nangbu nung sibiram ba miyeng layeng na bo honar ko mayem se anaba leiti hairabani na lap thorak pasina maramoidana maudagi wakhanda so mokko sene nungai rakti ba ko aduna mana nungai raktabani magi anaba se nom nawi henjalai aduna maram oidana magi naunel palai ba yumban se masida su khara mahilang ba he yawi doctor sang choice break am logzagi thank you matang choice break am logzagi break tagi am thuna hanjarake impact health link pu meeting ta dun lebiu mayam po mukana taram na okjari ngasi impact health link ta khana jarami ba topic asi somatoform disorder ni hiramasi gi matang da khogi studio da link sin lebi ba doctor asi Dr. K.S. Robindro Singh, Mental Health Specialist, District Hospital, Chandel ni Dr. Makadana ngasagi somatoform pain disorder do adui matang da su haibi
somatoform pain disorder sisu akoi somatoform disorder gi ani shuba makhalamani masidana ngasai somatization disorder da laigiba multiple symptom mayam se masi leiraroi shupna gi pain chikpana ba haiba se masi khakta naksang gi jaga amada tum confine tawraga sathina mi du nungai hendaba aduga haiba pain se mafam hongbasu yai natraga hongdabasu yai ko nongmana sida tawi nongmana sida tawi haibi yai masina mabu suki matik sathina nungai hendi aduna mana doctor yam tananingi investigation yam da tawi sima aduga mathangdana akoina body dysmorphic disorder hairi se masimana akoina kanagumba mi amagi haksangda particularly maithongi area swaisida mana dak macha ama leibagumba uring macha ama thungbagumba ya khasitang pobagumba bit khasitang sepagumba se mayam punama ki miyeng da adu yamna thina di udaba thoidokna su kai daba mayam na di thoina khanaru da bai tare aduga mi masana di yamna madubu yam soirabani yam thirabani masina ibu mangalle masina ibu mayam da tilhan mangamdre mana tawru tawru khuding masu aigi si soibasina aina fail oirabani haidana ne mangonda yam wajaba sina symptom oibanati magi pukning de yam khanjaba aduga madu sumthokna ba अखोई डर्माटोलॉजिस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी की प्लास्टिक सर्जन दा याम तोइना चकनबा मखल की ऐसे आइगी मोटी से थीरमानी हाइने याम खंजबा अदुगी थवाई याम वाजबसिना बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कवि अदुगा हाइपोकॉन्ड्रियासिस हाइरिबसिना अखोइना लाइना आमा लाइटी लाइतबदा लाइरमानी हाइने याम वाजबा खुदमोइन आईएसआईबी पक्तबदा पामानी ने याम चिंगजबा अदुगा कैनोमा आईएसआईबी की बरीदा मान हेक पादना नैनादना इंटरनेट फागदन येंगरगा मांगोंद कैनोमा हेक थोरकपसे आईएसआईबी की सिम्टम ओइर माले आई नत्रगन आई कैंसर की सिम्टम ओइर माने आई सी कैंसर ना लेरबा जानी हाइना सुमाइना खनबा लेबदि सुलनतबा मसिना मागी अनाबा म लेर माने हाइना वाजबदुनी अदुगा मन कन्वर्सन डिसऑर्डर हाइरिसिना करिगुम्बा खोइना कनागुम्बा मिसक अमदा मसिसु पार्टिकुलर नुपी मचा सिंदे याम थोकली नुपा मचा सिंदगिदी इनखलइबा ngang सिंदनसु हेनगली मखोइदा करि मखा चाइरुबा nganguba फुरुबा मदुदा मखोइना पियंदबदगी वाकत जब ngamjabadi ngamdaba hangana khumbasu ngamdaba adui moi pendabadu kamai phude koida magi masase akoi gi motor symptom moina hai koina ko haibidi aisi paralysis of dhokri aisi lengba yadri ko sumai tawdana kasu tawramdaba mase khudak ta maina hek taw thoki bai tare ko wangang bangamdri haibugumba adragi natragana koina neurological symptom moina ulakpa ko kaino isi mut udreni na kongji tadreni kaina tawba masigi se koina ngang singde yamna mangonda khitang chairuba ngango piendaba matamda mamni mana thektokdana soraga phundana hek laknadana mayam changdana khongkhut ka noibidana tawba khotpa aduma makhali anabani masigi se man hek pharakpaga aisi mit udre dana natragana paralysis tawre natragana ai wangang bangamdre satpa yadre haina sumaina symptom oina uthorakpase masimuna akoina conversion disorder hairaga khangnai अदुगा डॉक्टर सिगी डिसऑर्डर से थोक्तनबा अखोइना चेक्सिन थौरांग ओइना ति करी करी लोखटपा यागा मसीगी डिसऑर्डर सिंग सी अखोइना यारेगोइ थोअलोय हाइबसे मसी अखोइदा चपचाबा मसी तवरगा थोअलोय हाइबदि लैते अदुबु मसे पुकनिंग वाखलगा हाइबदि पुकनिंग वाखलदा मियोइबना नुंगाइतबा चैथें कया मरुम पीरगा थोकलकपा अनाबनिना अखोइना मियोइबा अमदा पुकनिंग वाखल नुंगाइतनबा वाहि वांगांग लमसत मसी तौबिदबा को अदुगा अखोइगी पॉलिटिकल सिस्टम दसु हाइसी यामना अखोइगी फजबा पॉलिटिकल नियम चुंबा म लेरगदी अखोइ मियोइबने पेली अदुबु लेंगाक लोक तुमदबा हाइबसे हाइबदी मिसंग संग लेजदबा मीने प्रमोशन हेक फंगौदबा फंगबम थोक्तबना फंगिबा अदगी करि हाइतारे मिचंग चंगम थोक मीदना चंगद्रगा चंगोइदो मीदना चंगिबगी अखोइगी वाइल काती चुमदबा लिचसे सिना सुमीबु यामना वाहल्ली अदुगा अफबा एनवायरनमेंट म लैतबा हाइबसे मसिसु अखोइना यामना वाखलगी लैनासु ओयकनबगी मरमनी अदुना नोय अखोइ पुन्ना आइसु वाखल फजसी वांगांग फजसी अफबा थबक तौसी हाइबगा लोइनना पुम्नमक ताबिरिबा मयामसु मियोय खुदिंगमक अममम तोयना वाखल फजबियु पुकनिंग फजबियु अफबा वांगांग ngangbiyु मीबुसु रेस्पेक्ट तौबियु इसाबुसु रेस्पेक्ट तवहनसी अदुना अखोइ फजबल लोचत कोई हिंसी असी तौरगदी वाखलगी चाइनासी यामना लैरोय अदुगा वाखलगी लैनासु यामना थोय अदुगा अखोय मेंटली हेल्दी ओइरे से सीजी डॉक्टर अखोयना कमायना खंगन मयामना फिजिकली हेल्दी ओइबा हारगदी नाद येक्तबा हक्सांग दा ना येक यावदबा इंजंग काइजंग दबबु खंगनै असिमदि इराय लाइना हेक्ता खंगे अदुबु कनागुमा मना येंगबदा मसा मऊ फारे खोले हारगे हेक्तमक अखोइना मसा फारे हाइने लौबदि यादि हक्सांग फबा नुंगाइना लैबा हाइबसिदा फिजिकली हेल्दी साइकोलॉजिकली हेल्दी सोशली हेल्दी हाइबा अहुम चंगी अदुना मेंटली हेल्दी ओइबा हाइबसिमसु तंगाइ फदबनिना
mentally healthy oiba haibadi nakhoi ekhoina khalliba wakhansi the way of thinking aina aphaba khallibra phattaba khallibra sigise way of thinking se masi phagadabani ba mentally healthy oi hai tar boidi aigi judgmental power achumara lepangam nabagi decision making power se aina chumna lepangam gadi active power se so aina laigadabani ba aduga aina concept lauba mina ingonda hairakwa wada aina phatana laubagi hainabi ma lairagadi adusu phatiba aphaba concept lauba haigadabani aigi memory se aigi nungai taba aduga kauthokiba yaba memory na kauraga aphaba memory na tungsan thamma ngamnabagi activity se simasu laigadabani ko aduna aikoina yamna proactive oiba aduga mayamda kanagadaba aphaba wakhal khalagadi masi mentally healthy oiba haina kawi WHO ina sus minor pi mentally healthy oigi hai tar boidi nahakna nongmagi nahaki punsi da thoiba stress and strain mayam se nang nasana mayok na bangam jagadobani ko aduga nang nasagi oiba senthok lambi khara su leijagadabani nang nasana nang imung manung amasu nangi samajda kanaba khara piba ngamgadabani ko aduna asingba mayam se ngamgi haitar boidi akoina chumna khanba chumna thok afaba khanba afaba taunaba khanba hainabi thamba haibisi darkar oiba aduna akoi matam ayambada afaba wakhalon sagalaga isagi amasung samaji kananaba wakhalon se thamam ngamagadi mase positive mental health natragana good mental health haina khangai ko masibuni akoina healthy mental health haibisi aduga doctor psychiatric illness sing se sisigi horak pham se sisidi kamaina kamdong horak ke sabi common oina hairabada ko overall aikoina subsilaga aikoina atopa laina singidi tongan magi horak pham lai se TB gi di akoi TB gi mycobacterium tuberculosis na hori malaria haigana kang na puba plasmodium mahik mayam sina tawali haimna chingba lai jai aduba psychiatry gi di masmaina tongan na laiti masigi akoina model lama mayama khangai singna sembibada biopsychosocial model of illness hairaga khangai masina taibadi ai mi masaduda biologically mase khara khajitang jinda akai bala aga laina si lairak yanabagi prone oiba hai ko adu madu laire haidana su aina hekta nargadra haibadi naroiba maramdi combination si kamai tawrakani aina bio laire psychological ko aigi psychology sina apaba phajana khanba ngamdana ngasai ye haise afaba thabak tawnabagi chawkhatba thabak tawnabagi phandana aisi yamna active oina leiba ngamagadi adu soina nahandeba aduga mana aigi environment se aigi society da leiriba aigi environment aigi social culture mayam satnabi mayam se masina su afaba mayam ama tawragadi masida aina pangna nadi aduno saigi biologically aise prone tawraga lakpa jinda prone tawrapadu aina fattaba environment ma da aise brought up tawraba aduga aigi fattabi chatnabi mayam na yomaga aise ningba kaibna da thallagadi aise psychiatric anaba mayam se horukna bagi maram ohelli ko aduna akoina ayama matamda hairiba fattaba environment fattaba chatnabi masi aikoina yarigoi lehendana bo honna bai base akoi punamaki ithawni biologically jinda soire pai base nangai na control tawrugo ngamdi haiba remaining atai sidi aikoina ngambani na nangna su khangbiro afaba environment da leiragadi afaba chatnabi leiragadi psychiatric anaba si kay yamna thokan de haibase aduga sigi disorder se ko doctor adu stress na anamba thohalidana ko adu stress se lawdana ba kai hotna gane khoina yes stress haibasi di punsida laitabadi sunga yararoi mi khuding maki life ta stress and strain thengna bai basi soidrabani ko adu stress and strain thengna ba ngami ba mi du bani akoina psychologically healthy haise adu masi gi si ngamaktaba matam dadi akoina yam thuna aise anxiety khangde ama khangde karigumba aise mentally kaino mai ngonda nungai taba ma laire na khalagadi yam thuna mari leina ba doctor da psychiatrist psychologist salaga tanabi bagi habit si nakoina kok tang jik pada kai dawada any medical officer am da salaga thuna yengthok bagi haina ba thamba dumaina aigi mental activity da kaino ma soira matam da ise mentally kaino ma tawdora ma le haina khalaga thuna lakbi bagi habit si ma thambi ba adu stress yam na leiraga di stress management to bai ba ma lei ko stress se kudamoina aina monica da sukchau ba lumdung ma aina piraga buraga thango haidi na ngamgadra ngammoi adu ngam gi haita bodi maset thuaiga kakhaladi yangani ba adu di puba ngamane ba aduna di nang stress so tangai phadabaduna primary duna makok ta thangat piro aduga secondary webduna thmaina khara ta thangda biro ba aduna maru webdu hana to thopio ba sine stress management aduga relaxation therapy haiba masu lai ko adma jo khoi gi se joga su relaxation therapy makhalamani adu psychiatric gi su tongan ba relaxation therapy lai jari masi masu khoina akhang ai dagi adum lobu yai ko aduna
सुमाइन तौदना स्ट्रेस से हंडर मगलोइना नहा की तुम्ब चाबा हाइबसे मसिगिसु चपचाना कोई प्रॉपर मेंटेन तौदबा यादेबा अदुना फजना तुम्ब हाइबसे हक्सांग फनबगी मचागमनी अफबा चिंजाक चाबा अफबा रेस पंगबा हाइबसिसु हक्सांग कनो तौबगी वाखल पुनिंग नुंगाइनबगी मचलमनी को अदुना मसि मसो कोई तंगाई फदे मथंगदा एक्सरसाइज तौबा हाइबसे को नोमगी आइना ngamba एक्टिविटी खरा एक्सरसाइज पुंखाय मुपुंग अमुंगसे मिमी की एक्टिविटी की मतुंगिने खेनै टाइमिंग सु खेनै आइ थबक की मतुंगिना तौबदबु चाक चाबा अदगी अखोय शोर होनबसी हेक लेपद सिदोरिनी तंगाई फदे अदुना हक्सांग फानगे पुनिंग वाखन नुंगायन हादा बोइदी सिगी मथक सिदैदा एक्सरसाइज खरा तौगदबनी हाइबसे सिमसु हापसन बियो अदुरगदी अखोय स्ट्रेस से यारिगोय अखोय हंदरकनी पुनसिना माइ पाक सट पंगमगनी डॉक्टर सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर सिगी मतंगदा मेसेज अम पिबियो अना मैम हाइजनिंगबदी साइकियाट्री की अनाब हाइरगा पुनिंग वाखल चोइरगा गाउन फैन नाब असी खक्तबु साइकियाट्री की अनाबनी हाइने लौबिबसे यामना लाली मसी नतबा गाउदना इचुम चुमना लेजरगा नाब साइकियाट्री की अनाब मसिंग थिंगमदना लै अदुना अंगावबगी मियंगदगी लेरगदी अखोय साइकियाट्रीदा मतम जाना लायिंग बसु ngमरोय बदनामना कुपगा लेरगनी अदुगा थुना थुना फहनबसु ngमरोय अदुना असिगुम्बा अंगावबगी वाखलनसी थादोक पिरगा साइकियाट्री से मखल कयामुकी अनाबा लैबजानी अमा नत्रग अम हेक्ता अखोयजे ताननिंग मतमदा साइकियाट्री तानरुगे हाइबसे मसी खनबीबा अदुगा अनाबा अमदा अखोयना नोकनबीबसे हंदने यंगबीबसे तोकबीबा को मसी मसु तौबीगनु मसी सिना अखोयबो अमुक हेना इकाय हलेबा नुंगाय हंदी अदुना मसी मसु लौथोक्सी अदुगा मतम मतमगी होंगैबा अनौबा साइकियाट्री की ट्रीटमेंट मयाम लाए खुदम ओइना हाइबदा सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर से अतई डॉक्टर सिंगदा कोइना कोइना चलुबदा माइ पापा ngamakragasu अखोयगी एंटी डिप्रेशन थेरापी तौबा एंटी डिप्रेशन की हिदाक पीरगा अदगी एंटी एपिलेप्टिक की ड्रग हाइबा खरा मसु लैरी मसी पीरगा अदगी खराना साइकोथेरापी सी तौरगा मागी पुनसिदुना चाननमक प्योर हाइबदुगी थाकता पोरकपा ngamdragasu माना ngasai नोमगी डेली एक्टिविटीज मयाम अमा सुब नोम ngamdaba mayamdo मदु फावबदी ngamhallaga मागी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो यामना वांगना फजना नुंगाइबा थाक अमदा अखोयना पिबिबदी ngammi को मयामना ब्लड प्रेशर ना नाबा डायबिटीज ना नाबा एजमा ना नाबा मसी क्योर तौबा ngamdi अदुबु मसे लायेंगदबदी यादे कॉम्प्लिकेशन थोकनबा को अदुना लायेंगी कैदवी कंट्रोल तौरगा थम्मी लाइफ लॉन्ग अदुमाइन तौदना अखोयना हाइरिबा सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर सिसु तोंगान तोंगान मखल की थेरापी तौरगा क्वालिटी ऑफ लाइफ तु फजना मेंटेन तौविरगा पुनसी फजना नुंसांगना लैहनबा ngammi अदुना इकाय बिगनु चिंगनबा इकायबा थादोपियु हक्चांग फबना ख्वाइदगी लनी साइकियाट्री की मनाक्ता चटपदा अंगावबनी हाइबगी हैबिट से ngasiदगी थादोपियु हाइना पुनमक्ता इ थमजगे डॉक्टर थागचरी ngasi डॉक्टर की ममल यामलो मतम खरा काइथोकपिदुना सोमाटोफॉर्म डिसऑर्डर हाइबा सिगी मतंगदा मरु ओइबा वाफम खरा थम्बिबगीदमा डॉक्टर हन्ना हन्ना थागचरी थागचरी ngasigidamakta di matang asida kainena ba yatang nijeri pinabiasi